Chairman wa SACCO kandi Commissioner w'iby'emizano mu kitongole cy'ebyobwegese Reverend Duncan Mugumya ayanjurire ba member ba SACCO impinduka heyizire neba mu mwaka hagundi share capital gerye miliyoni 900 ati share capital miliyoni 5 tukagenda twongeraho esente zabeze ryo mbantu zikazira miliyoni 3 ati nitwe tugiro mu rumo runde sente ziriyo mbantu zirenga billion shanga mukeyongera membership shares na loan portfolio hamwe na savings banka iteka kura teragakire nyuma ugona ashabire ba member okwehayo bakongera mugabo yabo kandi habasimire habwo kwikiriza cyabere turinke turoto yenda kubasima abwo kwikiriza ngwe turoto echo ekitwagizire mukachagera kikaruga mwe kintu kikurusha kiti mwetero mu ngaro kwa nza kubashanga umwako tweheyo onkana ninda tuzirekemo ubundi tukakora amagoba mwanyikiriza urukiko ruhishuramo na mukuru w'entebe ya katana wa district ya Shema Jimmy Mabanda kandi ahijira bebembezi ba SACCO okugira obwesigwa mugira obwesigwa mwabale kugira obwesigwa mumanye ekimurikwenda nka SACCO tukaba twine SACCO yitu Kihunda tukatwarara tutire mu miliyoni 4 batukira ngo SACCO kongera neza kuko ngo twintu biri kubi nyencha kare tukazayo sente zatubura twarebe reports zanyu bashanga biri mu buteka kandi gukoreka kishane kishye SACCO yanyu ko yemerire kandi SACCO kutambura mu mateka ga igishime kutambura magabeterine Manager wa SACCO ashabire ba member okugumana bashashurira loni zabo mbwire tubahereze umugisha go kutunga izindi omukekoro omukushashura loni shababa member bitu orame watwara sente oshashurira mbwire ahabwo kuba okushashurira mbwire nko kuretera SACCO yawe yakurakurana yabaho bakuna benzi biko mukazi giro kuteganisobwa mbwe nukuntu zikwata nazireta nazito mu banka nisevinga je ncyenda wizudoro nayo ndikozesa mbagezaho ombwire bizamya musente basomesa abana abo kushobora bashobora ngwenu tinde okushemerwa kwinjika abantu bakibanga Gasha kwa Sheikh Abdulatif